Nama je danas pripalo veliko zadovoljstvo da već tradicionalno budemo domaćini manifestacije Dan građevinarstva. Dan građevinarstva se organizuje u saradnji sa Politehničkom školom, gde je zapravo nam ideja da promovišemo građevinarstvo, ali i geodeziju kao studijske programe koje mi imamo na našem fakultetu i da budućim studentima i đacima osnovnih škola prikažemo kako je zapravo lepo baviti se profesijom građevinarstva ili geodezije i šta zapravo podrazumeva biti diplomirani inženjer u ove dve naučne discipline. Stojim pred vama ne samo kao zamenik direktora, već kao neko koji sam koračao ovim hodnicima. Prvo kao učenik Politehničke škole, a potom i kao student ovog fakulteta. Dan građevinarstva nije samo prilika da proslavimo postignuća naše struke, već i da učvrstimo mostove saradnje između obrazovnih institucija koje grade budućnost ovog grada. Naša škola i Građevinski fakultet decenijama neguju neraskidivu vezu gradeći most između srednjoškolskih klupa i akademskog usavršavanja, a sve u cilju stvaranja vrhunskih stručnjaka. Građevinarstvo nije samo struka, to je privilegija da ostavite trag koji će vas nadživeti.